أحبتي في الله amantaa islaamaatiif hojjechuu wanni caalu waan takka hin jiru. Dalagaanis kamiituutu caaltuudhaayyuu nan jechan karaa rabbii keessatti nama yaamu wanni gayyuu hin jiru. Ilmi namaa waa sadi irraa dhufe. Wanni sadeen takka qaama taan ayliidha taan ruuhidha. Yarfa'uhum biqadri maa qaamuu bihi. Hanga ati amantaa islaamaatiif laffaatetti addunyaa tana keessatti sadarkaa ta'e ol fuudha. Isiniif hortee teessanuu rabbiin sadarkaa teessan ol haa fuudha. Mee rabbii jedhiiti anaa fi ati zamana fitanaa kana keessa kadhalate. Rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam salfii dhaabbattee yaa abulu ilma abulu ati hunnooti ulaatanaan seentaa yoo siin jaan ganna kabajaa akkamii hawaasa keessan kana dammeessuu fi namni masgiida guyyaa jum'ataa dharraadhaan akka dhufu ka godhu rabbii tuutu godha garuu laffaatii ati laffaateen siifi laaffisa. Nutiif warri fakkii nuu ta'us maajinoota amman tana shubbishaa fi shubbistuu oduun ta'in ambiyoota rabbiitii salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin eenyu fakkii nuu ta'a haa'ulaa ila axahaari ila akhyaari ila abraar sahaabootaan sinjaa alayhim min allaahi ridwaan irratti qabsaa yoo gandaqe rabbi si waliin jiraa beek waa takka irraan eeggatin ammas akka cimu masgiidi kun waa takka والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان ومعان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا برسي مسجدة سنتين عافية وسنك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Baru buya Jumatin namanya akan apa masjid tanah kesati arkamu nisa itu nama gadis. Ahibati fillah amanta islamatif hujju wanni caluan takkan. Dalaganis kami itu caaltuudhaayyuu nan jechan karaa rabbii keessatti nama yaamu wanni gayyuu hin jiru. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mee jecha kanarra eenyutu bareedaa jedheeti rabbiin chaalenjii ajaa'ibaatti dhiyeessa. Gargaroota as jirtan sooshaal miidiyaa akka fayyadamtan abdii qaba. Chaalenjii yaaniitii warra hogguutu waafaa godhan. Rabbiinis quraana keessatti chaalenjii meeqa as baasa. Mee eenyutu caalaa jaaba. Jecha nama kanarra kabareeti. Mimman da'a ila Allaahi gama rabbii nama yaamirra kabareeti. وعمل صالحا يا مقفامتي أمس دلغا غاري قوجتي أني مسلم توتر راهي نمجي نمخنا درن نمني بريد نجراهي والله الذي لا إله غيره أبدا دلغا برا كيسو بيمي غرو دلغا قرا ربي نميام دلغا فيت إسيكا تقيتو ينجرت فيتو دكتورتي فيتو إنجينيرتي فيتو وان فيت أوسترناسي والرغل نمباسو سمانتان Malib khannen cofaatu dalagaa qaama gabbistu malee ruuhee gabbistuu miti. Malib ilmi namaa waa sadi irraa dhufe. Wanni sadeen takka qaama taan ayliidha taan ruuhidha. Qaama kana nyaata madaalawaa ispoortii yoo goote qaama bareedaa argatta. Taan ammoo ahibbatii fillah sammuudha. Sammuun lakkuma beekumsi jabaachaa dhufuuni sammuun ta'e jabaachaa dhufti. Ruuheen ammoo ahibbatii fillah olirraa dhufte nyaatni isiitis nyaata oliiti malee nyaata dachiitirraa bahuu miti. Ruuhee teenya wanni bareechu qur'aanaa fi hadiisa sahiha tanaafi karaa rabbii keessatti nama yaamu namni qixxaatu abadan hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala barakaatana warra dhabu rabbiin hun taasisin. Masgiida keessan kanaas ni bareechinaa yoo jettan la hin barbaachisa dullachaa miti ani. Wanni bareechu khayyoo isin masgiida kanaaf qabdan khayyoon teessanii maali?
hanga amantaa islaamaatiif hojjettetti gargaarsi rabbii si wajjira ammallee sadarkaa ta'e ol fuudhilleen akkasuma yarfa illaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul ilma darajaat allahan warra isinirraa isatti amane sadarkaa isaanii ol fuudhaa je warra beekumsa qabu ammoo sadarkoolee isaanii hedduudha ol fuudhaa je yeroo ulamaa'in aayata tana fassartu maal jedhan yarfa'uhum biqadri maa qaamuu bih hanga ati amantaa islaamaatiif laffaatetti addunyaa tana keessatti sadarkaa ta'e ol fuudha isiniif hortee teessanuu rabbiin sadarkaa teessan ol haa fuudhu amma sahaabota keessaa alayhim min allaahi ridwaan namni tokko akka abii bakritti sadarkaa namni qabu hin jiru yoo ambiyoota taate malee yoo amma hadiisa laaltan namni hadiisa akkaan odeesse abii hureyraadha radiyallahu anhu hatta abii bakrii miti takkarraa hanga kudhanii keessallee illee hin jiru abii bakriin garuu sahaabaan takka isaan namni qixxaawu hin jiru rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam dirree baasaniitiin sinjaa bar bi abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wasallam tolo nama nutti oole cufaatu isaaniif kafallee jirraa jee waan abii bakriin tahin malee ta isaa rabbiituutu kafalaa jeen gaafa tokko oduu sahaabaa waliin taa'u jiru rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة نمني وانمفدي غسلم خرا ربي خيستي نمني خني هلولي جنتات الراني يا مماجي ربي سيفي هرتيتي وره لا سني رايام ربي سيهاتاسس وانفق غسلم akka walii gallu gaafa dura jinsii laangiree takka jiraabar kompleetii takka ni yaadatani jinsii uffatan takka yookaan mudawwara paakistaanii walirra uffatanii jiraabar yoo san karaa rabbii miskiina agarte aboo rabbiin naqananeesee jira mudawwara kanaan qaba obboleessa kiyya kun hin qabu ashaydee oduu nam takka sin agarre rabbiif san kannite jeeyo aboo yookaan tazamanaawi goonuuni aboo qalamaa fi simintoo masgiidaaf kannite kompleetaa bar uloolee jannataa sanirraa yaamamta yaa abdallah haadhaa khayrun yaa gabricha allaha wanni ati goote tun khayriidhaa sin jedhan malaayikaa sin jedha bar namni warra salaataatirraa ta'e ulaa salaataatirraan yaamama namni warra jihaadaatirraa ta'e ulaa jihaadaatiin yaamama namni warra sadaqaatirraa ta'e sadaqaa zakaan baanu sadaqaa sunnaa baana ulaa sadaqaati jira jannata ulaa saddeeti jira ulauleen san cufaatu barruu qabdi ahibbatii fillah ulaan dura ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadun rasulullah jetti warri huraa sanin seenu ambiyoota siddiiqootaa fi shuhadaadha lama ta'u takka ta'uu hin dandeenyu anaafi ati ambiyaa ta'uu hin dandeenyu ka siddiiqootaa fi shahiidee ta'uu ni dandeenya awoo rabbiin lameen tan nu godhee warra hulaa saniin jannata seenu rabbiin waa godhu waan isiniin joo isinii galu jira mee rabbii je'iiti anaa fi ati zamana fitanaa kana keessa kadhalate rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam salfii dhaabbattee yaa abulu ilma abulu ati hunnooti hulaatanaan seentaa yoo sin jaan ganna kabajaa akkami taan ulaa salaataa sadaqaa jihaad warri soommanaa ta'e hulaa baabur rayyaan jechuun dheebuu baastuu jechuu asitti rabbii jecha dheebotteemi guyyaa san rabbiin dheebuu si baasaka ammas du'aayin sii godha guyyaa san warra dheebotu rabbi sin godhin yeroo kana abii bakrin siddiiq radiyallahu an hayyoo isaa maa laalime yaa ergamaa allaha hulaa tana cufaan namni yaamame dhugatti rakkoon takka isarra hin jirtu yaa ergamaa rabbii huloolee tana cufaan namni yaamamu ni jiraa hiiji'in hulaa takkaan seenuun feene billaahi aleyka qaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam na'am wa arjuu an takuuna minhum yaa abaa bakr aniin kun ati isaanirraa tahuudhaan si kajeelaa je'in kajeellaan rabbii jalla jalaalu rabbii yeroo asaa jee haqqan jechuusaati yeroo rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam arju asa yoje haqqan inumahu riwaya ibnu hibbani tu ibsa tayyib allah thara sanadni si sahih abdullah ibn abbas radhi radiyallahu anhuma
وأنت منهم أتهولولي سنشوفان سنتاجين أتي في هرتي تهولا سدتني ور جنة سين ربي سيابور يقر تعالى مسجد خيسانيف صدقان أتي خنيتو فول ربي بربادي يو خنيتي قياك يا مادا هولالي سنرى يا ممتان سنجتو جرابر حبيبي خي أسيتي أمانتنا موميتي منستيرا خوتا بداسك أبداني يوجي كيف تشعر بالفخر أليس كذلك بر سيدا قيمة بر وليسو جد أجران خسيام موتي قد بر فلاج قراج سيام حاجات أفقنا ما قدو كن فيكوني كافي في نون التسي قد وانا تفيت ربي يا دام روادة قيسان سني أبوت أواسا قيسان خنا دميسو في namni masgida guyyaa jum'ataa dharraadhaan akka dhufu godhu rabbii tuutu godha garuu laffaatii ati laffaateen siifi laaffisa kaayyotee sallaala akka Maalik ibn Diinaarji rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a qalbowwan mu'mintoota khayriidha danfitii je qalbii warra faajiraa ammoo sharriidha danfitii yaa muslimtoota qalbowwan teessan keessa rabbiin rahmata isin haa godhu khayyoon teessan maalii jee bar khayyoon tiyya dardarri islaamaa cufaatuu boo masgiida dhufee yeroodhaan akka salaat halaal akka carraaqqatu hawaasa isaa keessatti fakkii akka ta'u yoo feete والله الذي لا إله غيره جمدها خيوتنا قلمان سيجيس يو أمو خيونتي بكموتاتي ملكنا ما سامو يوتاتي أبشر سنسني أركت تجرو بيا برو فديها دان سنجا تدرا فيتا مو تلمدا فيتا إن أجيني بو وشيخ أبو غندي خيبو مركان أبو غندك أوري نكميسا أو ربين تدرا سنسني أقل masgida guyyaa jum'ataa yeroodhaan dhufuun bar safaaxaa miti bar rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namni rifeensa isaatii fi haftee qaama isaa dhiqatee eegana miilaan dhufe makiinaadhaan oduu hin yaabbatin salfii duraa imaamticha khuxubaa godhutti namni dhihaatee salfii duraa qabate eegana ummata lama jidduu sulal gargar khayimbas namni garii booda dhufeetiti nama gubbaan tarkaanfatee deema sani waan hin jirreen sinja bakkuma sitti dhiyaate san dhaabbadhu khasaahiba isaa isa cinaa jiruun namni hin haasawne mindaan inni arkatu maal inni beeta akka nama amata salaata halkanii salaate akka nama amata soommana soommaneetii jee maal jettabo amma dardaroota hedduu tokko yoo laalte masaakiinotaan sinjaabar mindaa tana qoban qabu akka nama amata leeylii dhaabbatee billaahi aleek nama amata soommanee sii kataba guyyaa jum'ataa jechuun guyyaa safaaxaatii miti obboleesso guyyaa jum'ataa kana rabbiin jalla jalaalu rabbii nasaaraadhaafi kannee bar orma kiristiyaanaatiif yaa zullin jee hin feenu ja'aniin obboleesso ummata yahudarra fide ilman jaldeesaatii fi ilman booyyee hin feenuu ja'aniin muslimtootarra fide muslimtoonni orjinaalli san qeebale anaafi ati obboleesso sa'aa takkaatu jiraa jee rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam guyyaa jum'aa keessa yoo guyyaa san du'aa'ii sa'aa san keessatti goote waan ati kadhatte cufa sii kanna aboo du'aa'ii arra dura kadhatte cufaatu rabbiin isinirraa haa qeebalu sa'aatana keessa wal dhabbii jira garuu yaadi dhugaa kamini beeyta anilleen kanin deeggaru rahmata rabbiitiin isiin tun akka leeylatul qadriiti sa'aan isii hin beekamtu isiin tun akka salaatu akka leeylatul qadriiti hin beekamtu ormi garii ammoo asrii booda warra je'eetu jira gaafa tokko asrii booda tajaamte san siqunnamuu malti malee isin akkasii miti maaliif hedduu je'e kaa rasuulli sallallahu alaihi wa sallam yeroo imaamtichi minbara irratti bahu sani kaje'eetuutu jira dubaree san akkam gootu ormi dabare ammoo guyyaa jum'ataa san ta ajaa'ibaatii unsin jaabar ormi garii salaata subii booda san booda masgiidumarraa kan baaneetuutu jira isuma san qunnamuudhaaf
beeka guyyaa jum'ataa kana qofaa miti yor ammas halkan cufaatu amma sa'a du'aa innamaa qeebalamtu takkaatu jira yoon sin jeekam jette halkan ubar warri galteefi akka nabiyyallahi daawud alayhi salaam akkam godhe halkan san du'aa'ii san arkachuudhaaf ammalal salaata ishaa irra hanqa adhaana lammadaa san mee sa'a meeqa jira laalle yoo sa'a torbaa fi cinaa jira jette bakka saditti qoodaniin orma garii malja isin dhaabbadhaati salaata tana ishaa'ii boodarraa hanqa sa'a shanii cinaa isin salaata nu salaata jedhan du'aa'ii nu cufaaf godha warri kunni salaata warri kaan ni rafa warri kun yeroo warri duraa rafe warra lammadaatii tuutuqa warra sa'a shanii cinaa yookaanuu jahatti warra ka'ee ilamman saddeetii warra salaatu nama mana san jiru du'aa'ii aalii guutuufi godhan kanneen ni rafan warra sa'a amma leeylii ka'uutu jira ka sa'a torbaa cinaa akkana awoo jarri kun dubaree sa'a san arkate mun arkan lala aqilli kanaan sin jaabar nutiif warri fakkii nuu ta'us maajinoota amman tana shubbishaa fi shubbistuu oduun ta'in anbiyoota rabbiitii salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin eenyu fakkii nuu ta'a haa'ulaa ila axahaari ila akhyaari ila abraar sahaabootaan sin jaa alayhim min allaahi ridwaan waan diinni ta'e warra garee sanirraan kanama ajaa'ib war ammas miskiinoota miti yoon sin jee isaan akkam jette abii bakrin siddiiqin radiyallaahu an miskiinaa miti garuu akka keenyatti bololuutaa miti malee guyyaa dhabanii niiraa lama dhaban ni obsan guyyaa arkatan ammoo barsiisaan isaanii rasuulaami sallallahu alayhi wa alihi wasallam akkana jechaati fixanii sin jaa ka ammaa bar balicheelumuuti boo aboo balicheelumuuti rabbiin hin godhin amaaranya lama faas numaan beekaa bar yatin ficiu duqeetun amciu ja afar duqeetu boleeso haram nyaachista mucaaqe guyyaa jum'ata yaa ustaaduna sufyaan irratti qabsaawe gandaqe rabbi si waliin jiraa beek waa takka irraan eeggatin ammas akka cimu masgiidi kun waa takka fi ammas bar awoo isin waan feetan san ni tahaa yooniin sin jekkam jetta masgiidi keessan awoo maal jetta takbiirtaan eessa jirti boo wallaahi garuu gizee san waan takkaan sii maqaa nasihaa jaalalaatiin sin jaa barbu wallaahi maallaqa hawaasaa san atii fi isa jidduu dabuullaa dhaabiin sin jaa bar sagaraan akkasitti ajoytu sandaran haraamsitti ajaa'uu qaba yeroo san maqaan kee olumaa beek yookaan ajaateenya hawaasaa dhagaya maaliif jeeqa atii masgiidaaf cacahu namni si agare awoo ustaada keenya kabajama anaanuu naan ja'an bar afar ustaad maqaan kiyya hakiimiyan ustaada achi jima kaayin sinjaa bismillaahi dhaati kabajamaa jaalatama atii quban qabaanne lal qaaboo qarshi 500 akkaawunti irra dirbi yoo si godhe koomiteen hin beetu atumaa beeka keefti sa'uu yaadii zimmi ciccigootani no walin beeynu anaa fi maallaqisan walin beeynu sinjaa bar يوخانو ما من عبد يأمل خيرا أو شرا إلا ألبسه الله رداء عمله قبرتك كل واهنتاني جي عثمان بن عفان جي جتكنا عليه من الله رضوان خيري حجته يوخا همتو حجته الله هجو هجي إسايو إسا أفس ملي واهنتاني صلاة ليلي صلاة أتي ور ذكريتي ور صداء إساتي بوي ور قرآناتي وجوسن سأفسا garuu asitti nama rabbi fakkaatee duubaan quduraa rabbii taata wallaahi qaaxaroo sii qaba tawbaa ni deebita dubbiin tolte ni deebita achumatti iffinnu godhaan sin jaabar yoo didde ammoo hawaasni fooleedhaan nagayuma dhaabbatee rabbi sodaataa ja'a malee bara hattuudha sin ja'an ta ummata haasidaan baanu bara guyyaa ati kaate haasidoonni sii dhufan tuni sunnaa rabbiiti tuni qalbiin sin cabin if duuba sin deebisin saniif laata dhugaa isiitiin baana ragaadhaan obboleessu huccuu nuti hojjanne san nu uffisa huccuun san sodaa isaa taanaan sanuma si uffisa obboleessu hattummaa taati alharbu sana walmaskayoom san si obaasaan isin hin ja'a rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanji ilaalimi sallu ala nabi man banaa lillaahi masjidan namni rabbiidhaaf jecha masjida ijaare masjida akkam awoo masjida ijaaru way safaataadha mallaqa guddaa bar miliyoona meeqa gaafatteemi
ay rasulli rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal jechu saniti hadithni kun heddu bareda walau kama fahasa qatatin jilal hanga mana shumburro tatulle yo jare billahi alaik amma mana shumburro anamiti mucantikan kun kay salatu ni danda wanu madanduhun namni masjid isa cina dabbate banallahu lahu baitan fil jannah allahan jannata khaysatti mana isaf ijaraji abu tokko tokko khaysar rabbin jannata khaysar mana isini fa ijar amin jatta maula min jatta amin qarshi dibban qaba dibban sam masjid khaytif kanni bo walau kama bahasa qatatin jebar amma mana shumburro tatatu tajaribar mush gudda milena afurtam marre miti bar wana tikabdu masjid khayina ya rabbi si jaeti an manni asi dubare mal sete man jettani marmara jettan shakla jettani achi marmara fi jinni ninjirtu wor boleso buluke to dokke khana sete haya amsunam tawalku zubtan da wana garre injino ihen no yalku ramsha du buluke te achi bar buluke te dahabati bar billahi alek bulu kayta dahabati bar lasana wanni tilasan tu dahaba bar khana sete dokke sete billahi alaik maquma fi manaja amte male bar manni achi tabirati bar alate se khaysa agarta khaysa ramana agarta bar nijira manni kana kameran tetu dimension ni cofatu nanno tetu agartu achi fi achicha khaysa yo agarte male tokkon khaysani yoro jannata sene hural ayni me karkata irri tanaja Allah tawo hural ayni me karkata nami tokko harka baasaa nuu deebisami torbaatam je inni hadiisa biraa tokko hasayu sanis likkiidhaa goroo nuti tabaan nu guddu haya ati awoo dhibba je ilaal dhibba ni dandeessaa miskiina malaa awoo dhuguma saati bar takbiirtaa godhaaf likkuma jeemo ganda keessan kana faa jirti kasimi numo jenna boo dhugaa baqa isinii dimna እነዚህ ሙስሊሞች አራት አራት ነው የሚያገቡት ጃኒያት እንዴ አራት አራት አይደለም ገና ጀነት ሲንገባ መቶ መቶ ነው የምናገባው ወሊ ማለት ሰሃባን አጃይብ ደይበር አው ገመቹ መለ ረብ ግዲስን ይራቀው አሜን ያ እርገማ ረቢ ተኮን ኸኛ ሁምነ ሸመረ ኢባታ ከአከም ኢሳቅ አብና ጀናኒ ኢስኑ ሁምነንም ኢባቅ አብደን ጀናም ወንዳታም ጃኒም ተቆል ጀነተ ኸይሳ ወነከናቲቱ ጅራቲ አይበቲ ፊላ او سان اذانا دياتي جرتي اسمتين غبابسا بارك الله فيكم مسجد خيسنچنا واهون دانو بكم سان غرغرسان مالك انتو يادانتو مسجد خيسنچنا دابدا خيا دامراد نماغوتو اين همتو خنمر راقبو اين خيري خنما خنو اين او تنچفاتو ربي سنيفاقن همتو ربي سني راقب خيري ولتي سنيفاقب رزقي حلال بلو ربي سنتياقن فول اسامله فول نما دور ربي سني دابين هذا في ابان خيس يوجرود انجرات ربين هذا في ابا خيسن عمري ارتو بركه عبد الله غاري ولي ربي اخنو تكون اساني يوخانو لما يوسر رضوان امر ربي رحمته اغدوف قبر اساني چفه جنته اغدوف قلمي اساني لينته اغلمي سوف كتاب اساني ور ميرغان فرو ربي سان اغد ما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يرغ غاري سو ولي ربي سان اغد اسي ور جرونجرو امر ربي عمري ارتو بركه عبد الله غاري ولي ربي سن اخن ابو ilman khaysan isin hacalan ad-dunya fi akhirati ilman khanya warra khabajanu tuqud rabbina waqud tanumatu dugadati subhana rabbika